Ndongera ndabasuhuje inshuti z'akadasohoka za YouTube channel ku Nkombe TV, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Murasuzwa na Nshimiyimana Anselme. YouTube ni yayindi ni ku Nkombe TV. Nkwibutsa gukora subscribe wowe mushyashya ukigera hano kugira ngo tujye dukomeza twibanire mu tuntu nk'utu ngutu. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu wa checking TikTok account yawe ukareba niba video wapostinzeho bataraziguhaniye. Kenshi na kenshi dukora amakosa yo gupostinga video z'abandi, izo tuba twakuye kuri TikTok z'abandi, ku ma YouTube, ku ma Facebook, tugahita tuzipostinga natwe. Icyo gihe rero bahita baguhana nubwo badahita bakwereka. Kurikira rero akantu ku kandi kugira ngo umenye ukuntu wacekinga niba video zawe zitari mu bihano. Nk'ibisanzwe turaza dufungure TikTok yacu. Kimara gufungura TikTok, ahandi hantu uhita ujya ni hehe? Uhita uza hano kuri profile yawe. Kimara kugera kuri profile yawe barahita bakwereka ahantu urahita uza, nta handi ni hano handitse TikTok Studio. TikTok Studio niho urahita ukanda. Utegereze byose bize. Nugera hano ahantu urahita ureba ni ahangaha, nta handi nkohereje, urahita uza ahanditse account check. Ahangaha nshize udufureshe niho ugiye guhita ukora nk'ibisanzwe. Utegereze network zimanze zikusanye. Urabona ukuntu bigenze. Ahangaha hari views z'icyatsi zigenda zivivurwa. Aha barangaragariza ko video zanjye nta kosa na rimwe rihari, nta video y'abandi nigeze posting. Hariho video z'abandi rero hahita haza udukubo tw'umutuku. Urabona ko banyeretse ko account is good standing. Account is good standing. Icyo gihe rero ikintu uzahita ukora ni igiki? Mu gihe usanze harimo ikosa runaka ugomba guhita usiba ukarikosora, cyangwa se ukagenda video zawe ukazihanagura, cyangwa se waba ufite n'uburyo ujurira ukajurira. Ndabakunda cyane, mwakoze gukurikirana aka kantu, ndizera ko ari ak'ingenzi. Komeza rero ubane natwe kuri YouTube channel yitwa ku Nkombe TV, kora subscribe, utuntu nk'utu ngutu tuzajya tukugeraho byihuse. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.